Kuva ku munsi wa mbere gitorwa mu 2019 yatangiye guhangana na Putin, arimo perezida bato cyane ku isi. Ni umuyahudi kimwe na minisitiri w'intebe we bita bigira Ukraine, igihugu cya kabiri nyuma ya Israel kiyobowe n'abayahudi kuri uru rwego. Perezida Waruziko Zelensky yabaye ikimenyabose kubera intambara igihugu cye kiri kurwana n'Uburusiya. Zelensky yabaye umukinnyi wa filimi, akina komedi mu gihe cy'imyaka 20 mu gihe yatangiye politique muri 2019. Ni mu gihe kandi bahanganye Putin yamaze imyaka 15 ari intasi, akaba arambye ku butegetsi imyaka irenga 20. Zelensky ari kwigaragaza nk'intwari mu gihe igihugu cye kiri mu ntambara. Yagaragaye mu mbwirwaruhame nyinshi akomeza abanya-Ukraine ibyo twakita nko kubarema agatima. Yagiriye inama n'abanyamerika n'abanyaburayi yo guhunga igihugu, maze abatera utwatsi ati intambara iri kubera hano muri Ukraine, ahubwo hakenewe amasasu n'intwaro. Uko niko Zelensky yasubije bamuhatiraga guhunga igihugu cye ngaticwa. Kubera ubutwari budasanzwe ari kugaragaza, ibihugu binyuranye biri kumuha imidari n'impeta byishimwe n'ubutwari kubera uko ari kwitwara muri ibi bihe bitoroshye by'intambara. Bamwe we bakanamugiranye na Winston Churchill w'Ubwongereza mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ni gute Zelensky wamaze hafi kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwe atera abantu inzenya komedi yageze mu myanya y'inzego zifata ibyemezo, ubu akaba ari gutanga amabwiriza y'urugamba. Yabigeze hate n'irebanga mu by'ukuri byinshi inyuma. Iyi YouTube channel yitwa Menya. Kora subscribe ujye ubona ibiganiro nk'ibi mu buryo bworoshye. Muri kumwe na Mr. Buda, ntimucikwe. Amazina yose yitwa Volodymyr Alexandrovich Zelensky. Yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu 1978 mu gace kitwa Kryvyi mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti, ubu ni mu gihugu cya Ukraine. Zelensky afite imyaka 44 y'amavuko. Avuka ku babyeyi bombi b'Abayahudi nubwo adakunda kubigaragaza. Papa we Alexandre Zelensky ni profeseri, akaba n'impuguke mu masomo yerekeranye na mudasobwa ku ishuri ryitwa Kryvyi State University of Economics and Technology. Mama we Lima Zelensky we yari umwenjeniyeri. Mu gihe sekuru we Simon Ivanovich Zelensky yarwanye mu ntambara kabiri y'isi yose, afite ipeti rya colonel mu mutwe udasanzwe w'ingabo z'Uburusiya, Red Army. Zelensky yakuze avuga ikirusiya nk'ururimi rwe rw'ibanze, gusa icyongereza n'ikinya-ukraine nazo azivuga neza cyane. Nyuma y'uko ise amwangiye kujya kwiga mu gihugu cya Israel, Zelensky yakomereje muri kaminuza yaho iwabo yitwaga Kryvyi Institute of Economics. Yakura impamyabushobozi mu mategeko nubwo ategeza akura muri uwo mwuga, ahubwo yahise akomereza muri sinema, cyane ko ari nabyo yakoraga akiri mu ishuri. Ku myaka 17 Zelensky yagiye mu itsinda ry'urwenya komedi kuri televiziyo ikomeye mu gihugu ya KVN. Mu 1997 Zelensky yashinze itsinda rye rya komedi aryita Kuva 95 cyangwa Dekota 95. Iri tsinda ryakora ibitaramo byinshi Moscow, kimwe no mu bihugu byahoze mu bumwe bw'Abasovieti. Mu 2003 itsinda rya Kuva 95 ryatangiye kunyuza ibitaramo byabo kuri chaîne ya televiziyo yitwa 1+1. Nubwo muri 2005 bahinduye bakajya ku yindi yitwa Inter. Uretse gukina komedi, Zelensky kandi yagaragaye mu mafilimi menshi yakunzwe cyane muri Ukraine n'Uburusiya, nka Love in the Big City yo mu 2008, Office Romance Our Time mu 2011, 8 First Dates mu 2012 n'izindi nyinshi zitandukanye yagiye agaragaramo. Gusa yamugize icyamamare cyane ndetse bikamugira n'uwo ari uyu munsi ni seri yitwa Servant of the People cyangwa umuja wa rubanda. Yanyuraga kuri televiziyo yari ikunzwe cyane muri Ukraine no mu Burusiya n'ingeri zose. Muri iyi filimi y'uruhererekane Servant of the People, Zelensky yakiniye mu mwanya ari perezida wa Ukraine ukorera abaturage. Aha Zelensky akina ari umwarimu w'amateka mu mashuri yisumbuye, maze agakora video iza kuba kimenyabose cyangwa igakwirakwira cyane. Zelensky abagaragara yamagana ruswa muri guverinoma ya Ukraine, maze yamabareje kuba perezida aratorwa. Ibi nibyo Zelensky yakinnye muri filimi, nyamara byaje gusanwa mu 2019 ubwo yatsindaga amatora bya nyabyo. Mu 2018 abakozi ba Kuva 95 ryatsinda ryashinzwe na Zelensky, gusa ikabire na company ikomeye mu gutunganya filimi muri Ukraine. Abakozi bayo bashinze ishyaka rya politique baryita Servant of the People, risa neza nka ya filimi y'uruhererekane Zelensky yakinagamo.
mu gihe abandi bamukekeraga ko ashaka kuziyamamariza kuba perezida. Zelensky yabihakanye yivuye inyuma cyane, maze avuga ko impamvu y'ishyaka ari ukugira ngo izina rye servant of the people ritazakoreshwa n'abandi bashinga amashyaka yabo. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu 2018 kuri televiziyo ya 1+1, Zelensky yatangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yarateganyijwe mu 2019. Ibi byarakaje Petro Poroshenko, perezida wa Ukraine muri icyo gihe, kuko Zelensky yabitangarije kuri televiziyo ya 1+1 ari nayo perezida Poroshenko yaragiye kunyurizaho ijambo risoza umwaka. Aha niho Volodymyr Zelensky yatangira urugendo rwe muri politique ku mugaragaro. Mu kwiyamamaza kwe yifashishije internet, imbuga nkoranyambaga na video za YouTube. Bimwe mu by'ibanze yizezaga abanya-Ukraine ni ukurwanya ruswa mu gihugu, guteza imbere ubukungu n'ishoramari no kuzamura umubano hagati ya Kiev na Moscow. Mu matora rusange yabaye tariki ya 21 z'ukwezi kwa 4 mu 2019, Zelensky yatorewe umwanya w'umukuru w'igihugu cya Ukraine ku majwi 73%, mu gihe mukeba we yaragiye gusimbura akaba no mu miliyarderi Petro Poroshenko yagize amajwi 25%. Nk'uko bisanzwe no ku bandi bayobozi bose, Zelensky yahawe ikaze n'abandi bayobozi bo mu isi bakomeye nka perezida mushya w'igihugu cya Ukraine. Zelensky kijya ku butegetsi yatangiye gushyira mu bikorwa bimwe mu byo yari yiyemeje, nko gushyira amategeko arwanya ruswa n'ikimenyane muri guverinoma, ashyiraho ingamba zoroshya ishoramari maze ubukungu bukomeza kuzamuka. Yitaye ku mubano mpuzamahanga, aho yasuye ibihugu nk'Ubufaransa, Oman, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pologne n'ibindi byinshi bitandukanye. Gusa ibibazo by'ingutu byari bimutegereje mu burasirazuba bw'igihugu cye, aho Ukraine yari imaze igihe kinini mu makimbirane n'Uburusiya mu gace ka Crimea na Donbass. Mu kwezi kwa 7 mu 2019, Zelensky yavuganye na mugenzi we w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin kuri telefone, aho Zelensky yamusabaga ko bagirana ibiganiro by'amahoro. Banaganiriye kandi ku buryo bwo gusubizanya imfungwa z'intambara ku mpande zombi. Zelensky kandi yasabye ko ingabo z'Uburusiya zava mu gace ka Donbass, maze Putin nawe asaba ko guverinoma ya Ukraine yari ku duce twa Donetsk na Luhansk two muri Donbass tugakora amatora ya kamarampaka yo kwemeza niba twakigenga cyangwa tukaguma kuri Ukraine. Zelensky arabyemera, maze birangira utu duce twigenza, ibintu bitishimiwe n'abanya-Ukraine benshi. Gusa ibintu byarushijeho kuba bibi cyane mu 2020 no mu 2022, ubwo Ukraine yari ishishikajwe no kujya mu muryango w'ibihugu byo mu majyaruguru ya Atlantique byemeje gutabarana mu buryo bwa gisirikare, NATO, kimwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. NATO yashinzwe mu 1949, intego yawe yibanze ari ugutabarana, ugizwe n'ibihugu 30 birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubudage, Ubufaransa, Canada, Turukiya, Ubutaliyani, Ububiligi n'ibindi bihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi. NATO niryo tsinda rya gisirikare rikomeye cyane ku isi, aho bihari ibirenga 40% by'ingufu za gisirikare zose zo mu isi. Gusa ariko hari amasezerano abuza ibihugu byari biri mu bumwe bw'Abasoviyete kujya muri uyu muryango wa NATO. Zelensky yarabyirengagije. Uburusiya nabwo ntibushaka kubona umwanzi ku marembo yabwo. Igikurikiraho ni ukwaka k'umuriro. Mu 2021, Uburusiya bwateje imbere cyane ibikorwa bya gisirikare ku gice gifatanye n'uburasirazuba bwa Ukraine. Barunda ingabo nyinshi n'ibikoresho bya gisirikare byinshi, maze ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitangira kuburira Ukraine ko ishobora guterwa n'Uburusiya, cyane cyane mu ntangiriro za 2022. Gusa Zelensky we yirinze kwererwa ngo agaragaze ko igihugu cye gishobora guterwa, abwira abanya-Ukraine ko nta kibazo gihari. Mu rukirera rwo kwa 24 z'ukwezi kwa 2 mu 2022, nibwo Zelensky yageneye ubutumwa abanya-Ukraine n'Abarusiya, asaba ingeri zose z'Abarusiya gukora uko bashoboye bakirinda intambara. Asaba Abarusiya ko babwira perezida wabo agahagarika ibikorwa byose bigamije intambara, maze akimakazwa amahoro. Yanavuze ko kandi Ukraine nta gahunda ifite yo gutera agace ka Donbass. Zelensky yavuze ibyari gukorwa byakozwe. Nyuma y'amasaha make, Zelensky avuze ibyo ku itariki nk'iyo n'ubundi ku isaha y'isa 12 z'igitondo i Moscow, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zatangiye ibikorwa bidasanzwe muri Donbass, ko baraswe uduce tw'ingenzi twa gisirikare. Intambara ibiratangiye. Igitangira abenshi bumvaga Putin azahita yigarurira Ukraine yose mu gahe gato, nyamara siko byagenze.
iyo waganiriye ku kwihagararo kwa Ukraine muri iyi ntambara n'Uburusiya, ishusho y'itiza ni perezida wabo Volodymyr Zelensky. Yakoze byinshi muri iyi ntambara bifatwa nk'ubutwari. Ku ikubitiro yasabye abanya-Ukraine kwirwanaho, aho yasabye abagabo bose bari hagati y'imyaka 18 na 60 gufata intwaro bakarwana. Yasabye ubufasha bwa gisirikare mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kandi arabubona. Ubwo umurwa mukuru wa Ukraine Kiev wari usumbirijwe, Amerika na Turkiya bamusabye ndetse bamuha n'ubufasha bwo guhunga igihugu ngo aticwa. Gusa abatera utwatsi yabwabwira abaturage be ba Ukraine ko bagomba gukomeza kurwana kugeza batsinze urugamba. Zelensky kandi yabaye ikimenya bose kubera ubutumwa bw'ihumure no gukomeza abanya-Ukraine adasiba kunyuza kuri murandasi, kimwe n'amashusho acisha ku mbuga nkoranyambaga ze. Bamwe baramushimiye ndetse wanafatwa nk'intwari, akaba umuyobozi mwiza wo mu bihe by'intambara, aho ari n'abamugiranye na Winston Churchill wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Mu buzima bwihariye bwa Zelensky, muri 2003 yashakanye n'umugore witwa Olena Zelensky, ari nawe bari kumwe magingaye. Babyaranye abana babiri, witwa Oleksandr Zelensky na Kivilo Zelensky. Zelensky ni umugabo ufite uburebure bwa metero 1 na santimetero 70. Ku bijyanye n'imitungo, Zelensky bivugwa ko imitungo yose afite ibarirwa agaciro ka miliyoni 1.5 z'amadolari y'Amerika. Ku myaka ya 44, Volodymyr Zelensky yeretse kuba umunyarwenya aba perezida, none bari mu ntambara n'Uburusiya. Ese urabona intambara zayitsinda? Urabona se ari kubyitwaramo neza uko bikwiye? Tubwire muri comment. Kora subscribe kuri YouTube channel yitwa Menya, ibiganiro nk'ibi bijye bibageraho mu buryo bworoshye. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahezagire.